Incident ilianza kitu kama saa 7 hivi. Sasa watu wa kwanza walifika walipata kama moto imeanza. Sasa kwa upande wangu sasa sina mingi ya kusema, nasema tu pole kwa familia. Sasa tulijaribu kufunguza, moto ilikuwa imekuwa kubwa sana. Sasa hata ilikuwa kuna kasi ilikuwa ndani, amelipuka kabisa mpaka tumeondoka, lakini tulijaribu baadaye, bahati mbaya tumepoteza watoto 3. Sasa tunasema pole kabisa, pole kwa Kimathi Show. Hiyo ni huzuni kubwa, hata sijui tutaanzia wapi. Tuko na huzuni sana kabisa.